Jučer je neka emisija na televiziji o kokama, trijebama, kako hoćeš, a sponzoršama ovdje američkim. Znači, oni kažu digging gold. Znači, ona ne ide da traži frajera, nego ide da kopa njegovo zlato, znaš, ono. I ovo je neka u studiju, fufa, došla i nekog pored sebe Metuzalema, ovako ga malo pridržava, ko jedno mene u autobusu kad sam spavao na relaciji Ploče-Split, pa samo sam ovako oklanjao, onaj me vozač sve ovako držao, tako i on isto sjedi tu Metuzalem, a ona tu sponzorša i pitaju je šta ja znam, onako vol vruća koka, znaš, hot, i njegovo zlato da ona tu pretapa, znaš, ona vruća, on ima zlata, da ti ga ja malo pretopim. To ti je to, vidiš, nisam to nikad skonto, da zlato treba vrućina da se malo istopi, pretopi se u njene lance, u šta ja znam, šta već ona hoće i tako dalje, mislim, katastrofa, jel? I ona tu sad u studiju, ovamo su napravili, ma dao bi ja njoj čuj, ona vruća, rekao bi ja njoj, sačekaj ti dok ja izvučem ovu svoju vruću kukuruzu, pa da vidim jesli ti vruća ili kukuruza, ako to pobjediš, svaka čast, dobar dan, ako nisi, vozi, i znaš gdje ti je lift, znaš gdje ćeš izaći, pusti bolan priču. I sad u tom dok je ona u studiju, vamo namjesle situaciju, ako fin frajer, znaš, onako sredio se negdje na moru, havajka, košulja, onako malo seljačka, nije bitno, ali kod nije to sve normalno, ali fino, onako, znaš, sve kulturalno, on prilazi žensko, i ženska onako, dobra, jebi ga, nema šta, 8 od 10, što bi se reklo, okej je, totalno, mislim, fina, mlada, jel, plavkasta i šta ja znam, prva liga, može se reći, i on, njoj prilazi tu i kaže joj, dobar dan, poznaje se, ja sam taj i taj, okej, sve je to u redu, imate li vi malo vremena da odemo na piće tu negdje u restoran i tako to ide normalno, jel, znači, a fino i ona odgovara, ne znam, znaš, ne bih sada na engleskom, ona priču slaže, jebi ga i šta ja znam, i sad oni šetaju, idu prema, što kažu, u voznom parku, idu tamo gdje je parking, jer tu će se rastati čime će ona dalje, ne znamo, on prilazi svom autu, znaš, thank you, viće on, so much, nice to meet you, znaš, sve prva liga, nema šta, a jo, fina trepca, znaš, kaže, prilazi on, otlučava Porsche, is it your car, kaže ona, on jedanput se ona ko da je neka struja, protrese, je to tvoj, kaže, auto, ja, moj, kaže, auto, što, nisam, valjda ukrao, jebi ga, nisam, valjda mislila da sam ga ukrao. Kaže, ima ovdje, kaže, jedan restoran, možemo otići, ako hoćete zajedno. Kaže on, izvini, kaže, kasno je malo, znaš, što kaže Mustafa Nadarević, izgori mi pile kući, ostavio ribce u akvarijumu, moram i nahraniti. Je se provalila, stari, mi otišla ona, ko pokisla jebote, ode on u auto i to ti kažem, ti vidiš, ljudi non stop žive u nekom maskembalu, lakše se živi, znaš što kaže, Sejid Memić Vajta, lakše se živi pod tuđom maskom, sve neki maskembal, neke maske nabačene i živimo i foliramo se i šta ja znam, to ti je to digging, znači gold, ona te traži zlato, jebote, svijeti, a dobro, šta je tu, ne možeš ti tome ništa, neko traži zlato, neko ali eto malo je zlato na cijeni, vidim raste, pa jebi ga sad i to malo, što kažu, pojačano, dobro, sve ide s vremenom, nemaš tu šta, eto, toliko ti je to o traženja sponzoruša, odnosno sponzoruša koje traže zlato, to ti je to.